Ole hey voina press conference ni turin Longklai district MNOIF te kan hanin bo sai le chu ani a press conference kan nei na tur hi apoi mo le maya a masa in ni puite ni chi tu te chi bai kan han buk chewa chu ti rol chuan in mel riat tir na kan nei masa anga ke hi JK lo ne chunga Longklai district MNOIF president kani a hey kading lama thu hi zomuana MNOIF kan general secretary ani a apia le mi hi lalrot fela kan general secretary tho ani kavela ma hian chilorin chunga kan vice president MNOIF a oma adot le hian Samuel lal thanjama secretary district MNOIF ani tichuan voina press conference kan leina channa kan soidu achu kan hnung loka DC office atang hian DC office a disaster management and rehabilitation branch in emergency response vehicle driver to lakna advertisement anti chuaka chu advertisement chu chanchin bua pon chu alova an office notice board an tar ringota hey headline hian a copy kan nei hey hi ani hey hi advertisement copy an office notice board atanga kan lak ani tichuan ni som hi pariat thleng zun ni som hi pariat thleng dil thei ti kha ani when a press conference a kan soi kan statement chairma ka soi du chu heta an ngala ka hi f zonun moya son of f lorin sang along klai chan mari ania kan veng pa lo ni le ngala ama ro chu aku an kum te tlem dewa kan lo in fetche lova ama f zonun moya hi an na mu hi kan huat le kan thik wang kher kha ani lo ani ti hi ka soi masadua na mu sela thalo neiten om sela kan du sak kan lom pui amai ro chu at na mu dan kong kha a channel dik sela ma sei tur kan nei lo ani ti kha mi lo fiat sak ula kan duwa ama efizon nun moya te po mi mal taka thik na emo huat na emo kan nei lo ani ti kha ka soi masadu ani ti chuan press statement hetiang hian kan siama thil a ol somjok nan kan statement siama hi ka han chiar zung mayanga a thawame hetiang hian kan chiar ange Deputy Commissioner Longklai District DMNR branch Noya emergency response vehicle Khaltu tur driver lak tura Deputy Commissioner Longklai District DMNR branch chuan advertisement number R11012/7/2025 DMNR DC Longklai achua zun ni som hi pariat sang hi som ni panga thleng dilna thelu thei ani he na dil tu hi mi panga ania chung te chu alan lallian thuama Longklai veng pui Emmanuel ke lallian puya Longklai veng pui ke laldin kima thingka lalruat kima electric veng le van lo muaka electric veng te anni heng mi te hi July ni khan interview nei ani dil tu panga atang hian alan lallian thuama veng pui ti lo chu an interview kim ani hemini July ni vek hian appointment letter number 1102/7/2025 DMNR DC Longklai chuakin deal na po the lut lo le interview po machon lo f zonun moya son of f lalrin sanga Longklai chan mari chu lak ani appointment letter copy po
mu thein ma hei appointment letter copy hi hi ani a hi appointment letter copy ani a ti chuan July ni interview an nei ni a hian appointment an ti chuak nga la ti July ni thunga a hna hi azom ngal ni in country a ani hemi chungchanga hian thil dik lo omnia country at awangin MNYF district headquarter Longklai chuan July ninga sang hi som ni panga khan RTI mangin zona kan siama July ni som ni pakua sang hi som ni panga RTI chan na min pe ka chuan kelal din kima thingka chu he na hian lak ani ti tarlan ani nichina appointment order karun tarlan kha July ni achuak ani a F zonun moi order appointment order ani kha hen ha hian deal tu po ni lo interview po ma chon lo F zonun moi lak ani ti hi thil dik lo tak ani a kalpung thar sarkar ZEPM kai huai hian thil dik lo tak an ti ani ti hi mi puite riat tir kan du ani na deal tu ni lo F zonun moya chu hen ha hian lak ani ti kan riat awanga MNYF district headquarters Longklai in RTI manga zona kan siam awangin tuna adil tu nge appointment an han pele ta a hei hi thil diklowa an thil ti diklowa mai phi fai tumna a kan ngai ani he na hi advertisement anga angchuan post khat chau ani a nipkat lak tur ani tuna landana chuan he na hian nipani lak ani a hei hi sarkar kalphung ani lo ba ka mi puite za lo na a kan ngai ani an thil ti hi adik lo ti kan ria ti an ria tin appointment an siam thale ta chu ani ti chuan adil tu zingami kelal din kima chu lak ani ta ti tarlan ani a kelal din kima appointment order le he na atan leldin kima appointment order a he na atan hian July ni sang hi som ni panga a lak ani ti en zia ka keldin kima appointment letter hi kandila min pe phallova amu ero min mu tira thalak po an phallo ani F zonun moya appointment order number le date ti hi ke login kima appointment order number le date tenen ain ang vek ani chu miom zia chu July di ni a hian na pakhat atan mi patni appoint na order achuak ti na ni chu hei hian atilan chian chu dan lova an lak F zonun moi chu RTI channa an buat sei chungin ban na submit turati ni in aban na submit nu a aya adil tu zingami keldin kima appointment order back date in an siam ti achiang hle keldin kima appointment order hi office a kan GS te patni in ne an mu ani kalphung thar sarkar inti ZBM kai huai sarkar dikbik thabik felbik tura intiam hian in than ma a an phutiam anti lot in thei lo chu soi lo nalak le zela po mit an meng lo hle ti achiang hle ani Deputy Commissioner Longklai District DMNR branch in casual driver anlak chungchanga thil diklo om kan hai chua hi mimal thik na emo partimal in bei na emo anilova district chunga nalak akal dik thei nan le
dik taka thil ti ani theina na mala kan ni ti hi mi puite ret tir kan du a tun hnuwa hetiang hi thlengnon to lo se ti hi MNYF district headquarters longtlai chuan kan du tak zeta sarkar malak na reng te hi kan enzu izel don ani khati chin kha press statement kan han siam chu ani a ti chuan kan soitak ang khan mi mal in huat na le in thik na lam ani lova thil dik du na awang ani a sarkar danga po advertisement chua lova aru ka nalak te hi chu om fo tun thila po hian advertisement chua lo hian ngo rangin lo la hle mai sela kan hriat lo hian an kal mai thei mai tur ani nima sela chu tianga ti ta lo chuan ming that tumin thil dik taka thil ti nia lan tum vel si in advertisement chu po chanchin buwa le media lama tarlan puanzar omlo an mani office notice board ta an tar ve dek a chumi mang chuan mi in an dila interview an machona interview po machon lo deal po deal lo an han la le mai hi adik lo kan ti ani mi mal appointment kan wathik wang lam ni lovin an lak dan channel kong dik lo kha a thalo kan ti a chu mi puite triata puanzar kan tum mai ani